Bendava berxwedanê dîsa dîlan û govendan dixemile. Helwest yeke, nêrîn yeke, armanc û hêvî yekin. Em ê heta dawî bendava xwe biparêzin. Em azadiya rêbera dixwazin. Ev helwest ku êrişên dagirkeriyê têk dibe. Ji rêzê nabe her berxwedanî zindî dibe. Em ê coş û morala gel bi were parve bikin. ام هاتنا ویر پار آوی خواه و کرا بخواه بپارزیم ام دست جی بنداوی برنادم ام سر كفت خواش برو بندافين ام سر بندافين ام بندافا خنا بردن حتى قلت له بخوين جاني مدى هيا امين نوبتا خواس بندافي بقرن كهرباء براستا كهرباء خو ابا خو بكن بندافا ما يا بابو كالي ما ام بيجن ام بندافي نابرد حتى قلت له بخوين ناشي ام نابردن ام بيجن بيجي ربرابو